Nalai ha jang chini Tripura mothani hogran de oke jang chini National Party nok banaile yak se kha boya ke he uni chamama jang brang no sisa chini BJP khang chino sa sungsna Tripura motharo ke hintongo যদি সে ন্যাশনাল পার্টি নক বানাই রলে ইয়াক সে খা বইয়া কে ও খা খরা কে ও হিয়াম কও হা কে আবন বলে কে নাংলে বেকে সামচু হ্যাঁ বলে ইয়াক খা খরা ও ইয়াকুম খা ক্রই ও আবরই বিয়া एक्चुअली नेशनल पार्टी खेखे जातिनि काउ सामया आखे फोंया बाहाब्रु के चोंग तों जे नेशनल पार्टी खेखे जातिनि काउ सामया आंबो एसे याक खा हाक्रुइ बा याकुम खा हाक्रुइ आबले सठिक या तो आमी इनके नाइ नाइदि चों नुओ जे सुदु काउ साखेव हा सामुं तांमा याव हांके आबो फो चुयान सिस कादे इनके सुदु काउ सायामानि सामुं तां फुनमाइ फैफो आबो के हा जामोसे निने नाइदि थांनाय मावरावो निने ए जम्मू काश्मीर इनके जतन सियो चिने इंडिया नि के हाक्टर नि के हा एकसु थेर जागा ब्रो कुनु दिनो लादाख न बुखो ये आंदोलन खेये खेनाय हि बां माखे जिंगिनि चुंदेखे हा छु चायान याके आंदोलन खेया माने नेशनल पार्टी नि उनियन बा चाहा आरो नि लगे न ब्राउनि कुशल ब्राउनि माया तैरि खिए ब्राउ बेके रिलेशनशिप का हमके दङ बैनो जखन एमपी पाइप हा एमपी पाइप मन लगे लगे जखन बाचा सा सामबाय साहान साबन ग्रे ठीक आबुदिं बा ये जुंफो त अचिनि त्रिपुरा नि सिचुएशन नो चिनि ट्राइबल नि चोक डेभलपमेन्ट नो जतो नमचु के ट्राइबल नि डेभलपमेन्ट बा कुंबारान डेभलपमेन्ट नो जों थांथियो आबुनो सामुं ता नंखे मामि सिंके जों के बसिसा संखाबो कम हा बेंखौ सिसा संखाबो बिसिं हा आबले बीजेपी नि दाइफंया नेनि सीपीएम दाइफंया नेनि कांग्रेस दाइफंया तंफिफोन आं आबोनले सासिया मामि सिंके बोले ऐतिहासिक कारण नं थामसे के ऐतिहासिक कारण जदि आबदिखं थांग बा एनो जों त आबनो फेरावते बेनाइखे मामखे जोंले कम संखाबो तमि ब्रखौ बां संखा तमि सुदु उग्रवादी के जिंगिने काउ डॉक्टर सायरो निन आनंद बाजार देखिन मावनो मावो ग्रेटर नाव त्रिपुरालेन नाव हिंस्रि तो हा जे जागाबो सौथैमा जागा सुरिये साथैमा जागा सारि नाइ हिये जों खाथुये बुद रिलेपै फुं समयके आरो साथैमा जागा सुके बाबनो चुम थां मदे हा सायामानि सां के खिये बेनि बुद फनो माइ सासन बुद फनो माइ के थांये जे जागा सौथैमा जागा थांये आरो जागा साये टिभि फैमा मदे आबदा हा त जेमा आं बीजेपी नि हा बीजेपी नि के तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो तो मिक्से नेशनल सुदु सीपीएम फारे नो नि कांग्रेस फारे नो के रीजनल खने रोके बाले मा हाला ब्रके सुदु ट्राइबल बेस था ओके दिनि वाइसान फतंफिउ आमरा बांगाली हिंदों आमरा बांगाली फो सुदु वाइसा सारले जों ट्राइबल क्रि आ जागावो ब्रो आमरा बांगाली हि बाचाये तोमि सिंके जों ट्राइबल रियावने के निनि जांनि आंचलिक दल रफना बाचाये जदि तोमि सिंके कुंक्लौ रियावने परीक्षारि फुओ जदि न पास अनि नाके पाप न कवर के मा परे नै पा सिलेबस न कवर के मा परे नै 5 मार्क्स मा 1 मार्क्स मा 3 मार्क्स मा ओवरऑल न कवर के परे से रन सारन सा केसे पास नै आबं केसे बुं ग्रेड माय आर जागाबो जदि से आंले सुदु 5 मार्क्स मा चोस परे नै हिये जदि तंसिके आंले सुदु ट्राइबल न तैसे राजनीति थुनाय तंसिके आरो खौक्सै म दं के त्रिपुरा म थाफुंथो आईपीएफ तिफुंथो बांमा ब्रांखे हि दङो त्रिपुरा म थाखेबो त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन आईपीएफ तिफुबो त्रिपुरा लेन नोंखे बोले नुले ना फि नांगौ हिंबा हथार के नांगौ हिमा या हिमन नांगौ मानां या फिनाबो जे जाय सामो या फंराय साफुक तो त्रिपुरा लेन से ग्रेटर त्रिपुरा लेन तो मिया खिसे हिमायो चिने एनसी सारनि नेतृत्वे 2009 আছে হা त्रिपुरा लेन आबो संविधान सम्मत एवं आईन सम्मत आबो आंदोलन खेमायो आरो अन खेतिं थांथियो किन्तु डाइरेक्ट त्रिपुरा लेन रिमाया चिनथियो अनेक परिवेशगत एवं जातिगत एवं जिओग्राफिकली दंफनो समस्या दंमोन काउके जेखाने निनि इनफ्रास्ट्राक्चार काहामख्रैखौ उमन तातियो चुं माया आरो एनो चुं आबो एडिसिनो तासिसा आपग्रेड खेये टिभि फाइदि बे माने नखं स्टेप के हा के नै के थामखे कादि बे नखं राव थानाय आबन बवेखले आं आपत्ति खिया किन्तु ए जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन बाय त्रिपुरा लेन हिमन सिनायदि चुं आंचलिक मिसिंसे ब्रेखिए उंगे दं जेमन
pandan ke ung tong chong ngit nang ke ya ke fo achai phi ha je tre ki ha sa answer nang ke greatest triplalen pho achai thanai tar mane abo to nung pho nang le na wo bo ser pho tawon jora ke je abo ung tumo ke nung chi so ma ya dikhi nung ni jero ma si sok ma yang mon karon lek man ke bro soi jati ni de samung tang na ta MLA montri bis kang ke 2023 phai phia ang se candidate me no ang se montri me no ang se MLA me no mo de tong phi ar ke bis kang jodi tre ha 2024 phai ke ang MPO ni no mo phu de chong phi tong abdi mano pho clarification nong ko brown leadership ni quality eba brown leadership ni tui thimong jodi se jothesto tiprasan bo pandaw samung tang mi singke brow ses kang ek ngwa nang ne ta o je election su phai ke ek ung lai nai mo bai pho ong pa ya kho các cha chin ta khun thiyo to chin BJP ni ogran thiyo to chungkna ha nke je chin ni nai to na ro si satre wa sam chu phimo ke bo je program ke BMA Bru Media Association ro organize ke ye samung tangmu ma se inke nang Bru Media Association no nang abo YouTube channel tongo official abo tongo nang thang ye nai meyo ke subscribe phono ke kro na hian do to hana palma se ke jang chini CPIM khabai ni hogra ke hana chung sungnai bo na ke nungle ke time fu sade triprama tharau IPFT ro ke tripralen greater tripralen hin to nungle nang de na phi kya bole abole সংবিধান bo tongkhile je saing mo mote mai pho tongo an pho mai ne de mai ya de abole mai men de mai ya nung ni jele nang de na phi ya sadin ong ne man ba panda spona ya tongpni joto na o kintu ab na mon si tre tha tongo abo ki mai ne ma ja de ain na mai ma de ain abo tha to abom chini na on mai nai taw chini CPIM chinyo saha ke bungpho tripralen ba greater tripralen bungpho khale khatung ho bo serpho aboro bungke sam ji so ya dekhe ma to je khnang pho boto video ni fatara se nang sala isti ama su sasia tin seno boro le ngke tale boni kok mano nang ngkha suaming ke ang tre bai sen chong nai ke taw ke chini jati himo ma bo phainai chin jati yo ke je thi pho sak su ye tong jo to habo siu ta ro nang ke jati ni toi phang ro so se otorin chu to phang delimitation ni jan chini diploma thani representative ro sama acha ke nung abo ke otorim chuming ke riradi time pho je diploma thani chini representative bon sawom delimitation 2026 ong nai abono ka sonman bo pandawo chum jotto thangang ne nang hi je bungsaw nke abro factor chung mchi nei meyo tawo ti prama tharao je babi ya prise tongmo brau ke saw thangsa ti prasa kau ke bake sabi to ha nke brown samum no are ke nai phi nei radi ya ke po brau tre ke ha ma ya nai jatik surono wai sarono brown uceha brown ni dolola sinman bo pando ke ha committee form ke pe Tripura Citizen Federation inke chung jati thangha Tripura saro thang ke se dilimit sonoka somai hi brau samo othocho brown the wan saro sa ha to aro party onke wan saro ki brown hi chage samutar ne aro bo ke ham chi nei tom ar khem bo em delimitation je ta o chungno saye ti mo bo ke ha mudda ti mo bole chungno jot to no skriye political ni ke ha ma taumi ubo issue political ni ke ha issue ba agenda umai ubo to ar khimbo ya ang jibono khathoya ti prama than dui thangye delimitation ka somai ne hiye khathoya kono সম্ভব homya bo to ke ha সংবিধান আইন সংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী যে ওনেমা যে সামুতানমা আবলং ফাইনে 100% se abo kono dinyo abo khumui thomai kak chang ha ke nung sungmo ma ke nung sungmo ma ke me nai je tai phu Tripura mo thani hogra samo aw ma ke chung thangsa le hiyo ar pho tre be ni kongklau ni hana abini brang no pho kho sing phen man bo tre tho se ba chari tinyo abon bo le nung let ma sam chu ye sung am dekhe ma tong jang chin ni Tripura ma thani hogra no sisa sung nai na bo
बेटा क्वेश्चन कामसे जे तो संनाय आं बचम चिलेन नानाय तो नायदि 73-74 years जे लाइसा फाइमो जों स्पन तोला दं वाइसान लगे न खेगना लगे पार्टी वाइसा बांग था वाइसा बांग दं दियो चंके बु सामो से ब्रांग तोला चुमा तंना लगे दा तिप्रामो थाके बु कोंबारा बो आबो जागा वाइसा फाइबो वाइसाले मेजॉरिटीया माइनॉरिटी से बचम चिनाय बनो पॉलिटिकल तिप्रामो था कोंबारा तिप्रासा मेजॉरिटी उं तुमो जागाओ वाइसा रो चुमबो नांबाय हाम जु उनका मापति तो आरो बो सियान बो तिप्रामो था तिप्रासा नि साकाल कामे यारोले तिप्रामो था कुनो दाबो कारिया साकाओ माम चु मेजॉरिटी नु हा फाइमले को 73-74 जे चलाव सा फाइम के बु ब्रांग मेजॉरिटी उं थियो चुम हा ये साम बो चुम फाइफैयाले बनो चुम चिना नाय बेटा प्रश्न कामसे बो क्वेश्चन कामसे आंबो से चुं तिप्रामो थावके चुं कोंबारा बा तिप्रासा मेजॉरिटी उं चुं तांग तुमसे ग्रेटर तिप्रालैंड चुं साइन तुमसे आं वाइसा हापो आं ग्रेटर तिप्रालैंड हामे ओ नांग लगे न थांनाय के कमिटी खारि नै नांग न नंबर 3 लगे फाइमसले को बसे नेशनल पार्टी ओ हामले चुंले बें जातिक बांग थियो थांग हामी चुंला आरो पावर क्रय बसे चिनी लगे ब्रांग हा भाइके ब्रांग फनो पावर ले क्रय चिन चारो पावर तनाय सेम से क्लियर नालगिने ए बसी खक्चा हा तो चिनी टिप्रामो थानी होग्रान थियो चुं ककमाक ना के बनि क्वेश्चन नले त्रे बाइ फिये ताइ फुजे साममा अबनो से तिनां चोंगि तो हा ममके सालफनो थां सावा त्रे चिनी क्वेश्चन के निक थाम तंखोबा कबुमि चुं जो तो हा सियो ताइ फु फनो चिनी जां सीपीआईएम फनों तो टिप्रामो था फंग तो आईपीएफटी फंग तो बीजेपी फंग तो साओ चिनी जातिन ककमा बेथा साओ इनके आं बखे चिनी बीएमए नि क्वेश्चन से बखे जुं जो तो हा बीएमए रोके बनो से सिमजु हिमो मानी क्वेश्चन से बखे पाहानो से आं सुंनाय बो क्वेश्चन के चिनी बीएमए सुं से के हा सुं फनो या के तको को नुं सीपीआईएम हा नुं टिप्रामो थांग हा नुं आईपीएफटी हा नुं बीजेपी हा चिनी ब्रुखे बर' त्रिपुराओ के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आं सिमै मोदी अंके क्रय अंके आरो हिया ओ बसे आरो चिनी तंमो के तावखे ताव चुंनु मैमो तंमो चिनी थिया पावर फाइमेमो के मुक्तयो 60 बाय जां शांति बाजार बा 36 देखलाय आबो 36 उंखना के बके नै चौखे मा तंमो आं इंखे बन देयो के चिनी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ले हो त्रे बिंगनी सेकेंड लार्जेस्ट मा थर्ड फोर्थ 6 लार्जेस्ट उंने रो बसे एमएलए ख्रो ब्रुइ बाकाव बसे चिन ब्रुखे केनै चौ इनके बोले नांग निजे तको टिप्रामो था फंगथो सीपीएम फंगथो आईपीएफटी फंगथो बीजेपी फंगथो नांगले सीट बारे रि मेमो जात केले नांग मेनाय साउथ थाइ मेमो जातले तंग तंग फिक्रुइ फिदे आबो मा सुंनाय नाय जां जिनि सीपीएम खां जिनस खां सुंनाय ना खाकचा हा तावा सामचुमो के बदिनो ब साइटटा आसनो जिनि कावब्रु साने मा केनि चौनो त्रे बिनो बाउ वाइसा बिसि बाउ केटे जात फनो बाउ के चुंले केनि चौनो कारण के मामी चुंखे बे पाराक्टर तुमथियो चुं 10 परिवार मायु सेकेंड लार्जेस्ट नुना चौ सेकेंड पॉपुलेशन तो बे 100 परिवार चुं 30 परिवार के हा तो मामी चुं पाराक्टर तुमया हिमोदे के क्लायो बिंग सेरो तुम चुमो दे क्लायो अब म चिनि कम के चिनि बहुत सारा त्रिपुरा में बहुत चिनि ब्रुक्रुहा जगह बक्रुइ है मक्रुइ वो बो वाइसा नि जगह जनरल सिटी ऑफ चिनि ब्रुक बुट सु दं 10 परिवार फतो मम अब चुं सुहां मया मा कारण के चुंखे पहिलानि साखे बेखेंनाय चुं चिनि ब्रुन से पावर लय सुमो कारण दं बेखे चुं जमा के तंमया हुबा चा थां आरो न पारा खे दं ओ ब्रो थां हुक जाव आरो न पारा खे मबे चुं आगर तो लांचि न पा से फेमो सिमाना दु खुदा थां चुं आबो देखे मबे के न चुं बिनिम सेरा हा ये मा दं आबो न ले खाख्रि पराख्रि म नंथा पुरबे फु चुं आबो न बदि के फाइना हिमचि समया बागो के आबो न मकुइ सावरि राना बोले ब्लंग मुखरादि संपाय थानाले बो बांग्लादेश बो हा था म्यांमार फो तंग चिनि ब्रु चाइना फो तंग ना कोई एक परिवार ल तंग फो तंग आबो दिखे साइ थाम लेले थुम सेलार उनासना ब्राउन लेखा परा खेसना
chung la ye no chung mo bo bam from gonomukti porisod brang no bonoromso ye ta o chung no lekha krui no po lekha sas nung ri ha para school no kha chung mo ne master lung pa ya na abo de ke snam sa phayom be se ta o chung a su simo karon kha abo ongde bai no ta o ke chung sit bar ne bo siyo chini population kom thang bo siyo chini mai thai mai ho chung silayo mai thai bo sain layo sain lai pho no bre ta khe ya hui ding lai phi thang ta le mai ne ha phi ke no ang se saing khe me nai nang ni je tui the nai rong thiyo jodi se nang saing khe abodi ma saing ye nang saing de saing ra mon kau se ang sang khe saya mah udah kartung masai naik masai naik yang punya cini si bara udah mana kecu masai lain cini population kakek bara kaham kau bo time puang duita kene ongke de hampir kyang de ham prosna apun sada loh nih makhe tahu saya kontinisi cing brumai tuh hane ke bis kang kene thang kene ni cung de mai pino bring de hat thang mai pino tre ke he cung le komo no matu nai cung sulek su no pi thang ra nai ke cung bo joto ma IPFD khenai ma CPM khenai ma motha khenai joto si barang mole joto no ham nai no chung khak chang o to chini CPIM ni hogran thiyo chung na hang khe chini je nai tong no tre phama sapi mo khe bo to je nang nu to mo ke ha political debate 60 constituency ni political debate sibo ke bo khe BMA Bru Media Association ni ha bala mo be ke ha debate khele mo ma se ke peaceful debate sibo ke nang ya phang chiyo je nai to mo bo ye na no tre khak chang mo ma saung khem chu dop thar ye nang no nai phi nai ye pal ma sai phiung ke ta le chung chini IPFT ni toi phang ro be se chung ta ko ma salai nai ke bo ma khe bo time phu je question ang samo male nang silai nang nar pho ang tre wa sung phinai MLA seat chin khe chung khe second largest population ung tomo chin khe MLA seat ke ni chu se aborbo seat ke brui ke bangwa nai khi ye nang ni je toi phang ro no nang le sain de sain rak ya mu ma se সাইন্দে সাইরা ইয়া আবনি প্রশ্ননি উত্তরলে কাহামকে শিলাস্তে চুং সারা ত্রিপুরাও কংথাই বারা যে জায়গা দङ এডিসি সম্পূর্ণ এডিসি এলাকানো তুই এসে আলাদা রাজি পয়েন্ট সাইন দङ কে বো সামান্য সিট সাইন মানে সাইরাও ইয়া আবো প্রশ্ন ফেনিছে উইয়া কাউকে বসে এই কেরি de rifino সাইনখেরি দে রিফিয়া আবো নাংনি যে কুইশন আং আবনো সানি চংনাই নাইদে पहिलाओ सीट बारे नहीं खेत माना बा सीट माया नहीं खेब्रे खेत माना अनेकटा फैक्टर दङ अब सुगु साइंखे माय हा नांगौ हंके चुं साइने नाव चुं साइंखे माय हा आखे फुंया चुं विभिन्न एंगल सुम चिन नांनाय चिनि पपुलेशन कादि काफी डेमोग्राफिक लोकेशन ओ जुं जेबाबे अवस्थित खे दङ आबो बाय मैचिंग दे ओंफि चारो देके चुं आबनो जासाय खिया मार ब्रेके साइने नाव हिउ साफि माय साइंग ने नांग तंफो सेनि नि जे क्राइटेरिया फुलफिल खेमे याके न बुक्ति साइनाय न बुक्ति साइलानै जे जागाव जेमन दर डिलिमिटेशन कौतां टोटली ऑन कैमरा सासे सानचुया तबे कारण के दङ आरो डिमिलिटि बनि कौ सानि थांके चुं बत इंटेलेक्चुअल नि जातिगतनि इंटेलेक्चुअल गेदारिंग खेसे बनले प्लानिंग से खेने नाउ स्ट्रेटेजी खेने नाउ ऑन कैमरा रो या बोला तबे न सुंहैबा मासानाय डिलिमिटेशन से पहिला जुदियो उं तंखे आबोनि प्लानिंग आलादा भाबे उनाय आं आबो आइनि जे प्लानिंग तंफो बा स्ट्रेटेजी सानसु तंफो आं आबोनले सानथांया के सीट डिलिमिटेशन उमने अनुजायो से सीट फंनाय के डिलिमिटेशन उम जागाव नों ताइफो आं जे सामा क्राइटेरिया पपुलेशन नि फैक्टर दङ एरिया नि फैक्टर दङ आरो रिजर्वेशन नि फैक्टर दङ प्रायोरिटी स्पनो रिया याबनि फैक्टर दङ के नों बनो जासे खिया माने ब्रेकेट दुइटा सीट साइने नांगौ बा ते चाइटा सीट साइने नांगौ चिनि ब्रो नाय 40% अबिनि बिजाति 50% ung toni ma jaga photong le दङ तबे चिनि जों ताइफो सादैसे चिनि आइनलेस कां साथाने बथा हयतो बं बिरोधी उफो तांतो अनेकटा जागाव चुं बेनो स्र दसरब खेक लाबग्रै चिनिफ चुं जे दीर्घ बसर चुं मिस्टेक खेसाबि फाइमो दं चुं आबो मिस्टेक खेमनो बेस सुद्राय याखे चुं बिसकां आगे माने हाबा बा लामा कुसेक्रै
Hakcha ke tawo chini IPF ni takun chia chung na hang ke tale chung sung phinai chini Tripura than khang chia chung tawo sungnai ke bung chini Tripura thano je sung anma ke abo bono je chini bru ke second largest population ke tawo phono chini sit tomoto nungpo sani nang eman siha ke abro chini bangma jagao chini bru tongo ke chin bru se abo constituency yo me nai tor khiyeng to nei bang kheng to nei phatung kheng kya abo ma wo nang le je chini brun ba wo ko MLA tre bare ri ma ro le nang ni je tui phang ro no sarak phine de sarak phie de ma si বলে আংলে বলে একদম ইজি কি মাতো মামি তুই ভাঙরানো সারক নাই দে সারক ইয়াতে স্লেকি কুয়েশন বা চিনি ব্রুফো সেকেন্ড লার্জেস্ট পপুলেশন উং তোংবা বড়বো চুং চুনফো কেবারি দি বা কেব্রি দি সাইন সাইরাও ইয়া চিনি টিপ্রাম থান লিডার ন চিনলে অলরেডি সে চিনি বুবাগ্রা প্রদুত কিশোর বুংসে অলরেডি বুংসে এনাউন্স के सागलाय तो हाजे ब्रू ए पास्ता सी दिनाइसे ग्यापरा चुं साइन अने बना सिया मुआ बना सिया स्राइ जा क्लियर गे आपदिनो आ सापो खेउ चुं 20 कां ए नॉमिनेशन चुं जदि से बाय चांस मिसुं बिनां प क्या सु मिसुनाय ख्रोब्रैले चुं सिउर आबो चुं एकदम काम के सामयो Hakcha ha ke tawo chung khnalai ha chini Tripura thani hogran de yo chin Tripura thani hogran de yo mam ke brang le sa mon slai se mai ma chung to hain dikhe tok na hang ke je chin nai to no sisatri ba sam chu phimo ke bo ke ha political peaceful debate chungma khelem se bo ke Bru Media Association ro ke ha organize ke mo ba ke ma khelem se ke tale chung chini BJP ni hogra ro thio chung sungnai ke nung question to sinang na arpho ang no chi ha repeat che saknar nai ke chini Bru ke second largest population Tripura ke kung barawo ke bro chini phono me nei mai marle tongba ke ada hole bangma chin phono ka tui ka ti khin ma to ke tawo ke tongmo ke bu ke noi abro nung ke ha BJP ni tui phang mo de yo nang ni so central noi pi ha je Tripura government Tripura ni central tungnai chama jaw tungnai brang ni tui phang raw no le nung le sit ke ni tham de ha bri ba dang ha bo ma kele sai ra phi de ma si bata khaksango jati ni bo ye aboi show bruz jati ro draw ye hawak thang tong ye political power no tu ye ton man bo ye se bo suo mong na hyang ma chung democracy kek masa majority must be granted yes how ang bono no kha pho kha thiyo abodei no Tripura wo chung Tripura ni bangma itihas onai phonu je Tripura ni history yo chini bru kenui ni dui jona MLA ni khoye bosor brum phai ke nu eke abono khoi pie se alada greater Tripura land pho hi sai le pai tong bokha abai chong wai so enai ke bari lachi mansi greater Tripura land saimok ma hi saimi political power ni bo ese sai yo ake Tripura land lek man bo esai hale tre le slaya hale bono boro tong ese chung political power abono greater Tripura land for political power saimi Tripura land for political power saime eke political zeta nung power saimode chini brew ro for at least korom chora ang sani chong korom chora ang question phatar thangya kaham ke kausati political jemon korom chora ek korbok doi raimabeli 3 ambasa chamono শুধু Kanchanpur by Shantir Bazaria MLA chung bangma jagawa MLA mayor ne mani upojukto abok mami chungmai phia me nai biskang sanai bo sayake logo projalem chimeya nong sungmo beta kaham se kintu ang direct sani thangke ang sarau aini high level of pento ang bo kauna sawongke question ni answer we have a solve ne paithong
एके आबसु चौ सामो बैके ताई नोरो बाचा साफु बनु कहम के जनता नो चिरी सायांग तो के आंग बनम चिरी सान मा आइनि के रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ए आबोनी बगे से बोके जो तो नो आंग चिरी सामिसे बो जों के तिनी पीसफुल देबे चनो चिनी जाति खासियानि तातेयो से जों बो सरब्रो मो जों के नैबा देबे को मैया साइंदी हियो मांगो मांग कर देखो साइंदी उर्दू दी नुंगनोरियो नाय इनके बाद चिनी समाजनि बाग्राउंड तो नाइरो नो बनो आइने रिक्वेस्ट गणतंत्रनि हा गणतंत्र माकाउसा साइंदी साइंदी जे साउ गणतंत्र लेंके चिनी ब्रुनि समाज पार्टी समाज बाग्राउंड तो नाइरो ले साइ फेहा ब्रुनो आसु MLA रिया नाइ नंगो ये नों ब्रुनि एसोसिएशन जुवाइन थोनी एसोसिएशन दङ स्टूडेंट थोनी एसोसिएशन दङ बांमा हाई लेवल नि एडुकेट दङ आबो एडुकेट नो ओं तोनाय रोले सादे साफी हाजे जों ब्रुराव नो एटलिस्ट 5 होइते 6 सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जेहेतु जों न मारिनाय नो तों खाख्लाबु तोमो बाय ओंया प्रेक्टिकल जों फिल बायख्लाये आबोनि सामुनो तांनि नांनाय नुं निजेरले आबो कौनो साइदे साइ फियाके आं निजेर माम साइयां फिनि आंले साव आं आइने होग्रा चिनी होग्रा भारतीय जनता पार्टी नि चिनी ब्रह्मनां चिनी सार MP सुंग्रावनो पां साव ब्रुनो बुसका MLA बांखेर दी आंले सापाय म बकाव केताओ बिसखाङो ता इलेक्शन तो अनेक तो हा आब्रोले रिया फिनाय देखे नुं साइ फिमो बोले आइनि ब्रुले तिनिन जरा फ पॉलिटिकल पावर मा जों बिराट के विचार के यानी जोंले सायाव नाय सियानि उर्दू खौ ये आबोनो सोखौ ये लामायनि बारि खेराउ तिनिनि सालो ओंबो ये नो जे कोनो पॉलिटिकल नाइदि तिप्रामो थाव नाइदि आरस पतुइ दं हा CPM नाइदि CPM स्पतुइ दं बेनि जाति के लो हा जाति राव पॉलिटिकल तुइ खो ममाइमि पॉलिटिक्स ओब्राव तुइ खो ममाइमसे जेबा पॉलिटिकल ओब्राव या फांगो यारुं खारिये आचो आबो यारुं खारिये आचो नाइ बेके नं फाइट खे नाइ के भारतीय जनता पार्टी नांनाय सबका साथ सबका विश्वास हिंके बा नं चिनि ब्रुनि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रफ चिनि मोदी जी सा दङ सबका साथ सबका विश्वास ये नं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रफ बाचा गाव सानि नाव आं सांग सामो बैले बोले सागर पॉइंट चाउदि जों थङ आंबो ये जों जतो बाहाके गाव तुइ सा सिंके माइनाय ये आं आशा खेयो एवं चिनी भारतीय जनता पार्टी न खाबो खाथयो माउमी के सबका साथ सबका विश्वास न खाथयो अच्छा तो चिनी BJP नि होग्रान देयो जुंखना हा के मैंने जातीय पा हामा नंगे कौबा के तुइ साके माइनाय हिमा देयो के न उनंग ना के